Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun khun kasidah yang pun yang berjudul Katawa Kiamat. Do nyanyo katawa kiamat, alamat lethat kanyata, ba'but nyanggat tan leso ingat, menyoba maksud melomba-lomba, ba'but nyanggat tan leso ingat, menyoba maksud melomba-lomba. Sabah alamat lomka terjadi, nebi tsunami di Selat Sunda, di BMKG laju harta sebab Krakatau bertoh tema, di BMKG laju harta sebab Krakatau bertoh tema. Pada hai mandum kendah hadarat, sebab sang kilat aurat ulua, kadi menari di atas panggong, pedeh si kutong baureng donya, kadi menari di atas panggong, pedeh si kutong baureng donya. Uban dar Lampung tsunami pitro, sebab bertoh gunung Krakatau, hana ditepu bala Tuhan bi, sebab hai aki maksud lam donya, hana ditepu bala Tuhan bi, sebab hai aki maksud lam donya. Lom jut ke tanda waherakan lon, abih dum tutong dusun ngan kota, kedengan gedong abih dum rele, nyorap sampai kiamat donya, kedengan gedong abeh dum rele,
Lun kun kasidah yang kedua yang berjudul Sabe Lambala. Jino lon kisah sabo tragedi di Sulawesi. Allah beri bala kana beri gempa donggala sigi kana peei nerah kota kana beri gempa donggala sigi kana peei nerah kota. Leuhnyan tekalong gempa nyan baro tingat kesidro Tuhan nibak masanyan meratep sigra nibak masanyan meratep sigra hana trebihunyan kater jadi lom pesawat Lion Air di Jakarta di Pulau Jawa laut Karawang cat uroti mangkana berita di Pulau Jawa laut Karawang cat uroti mangkana berita keluarga korban mandum mesapat jakalan jasad baka NKT oh bantroh kenan payah presiat dang jasad di tes DNA dang jasad di tes DNA padumna sedeh wate tapi ke menyokamate iman Tuhana karena mate lam siklep kundah hadarat hansa sangka karena mate lam siklep kundah hadarat hansa sangka
Lam jerat han di bela Yohuman